Abusia ha attention TV so mo bia kwa ba de eba so ensem a ekoso e wo Ghana memo ha sei ne motemu ana social media so ana de besom ya babo no a de besom e wa attention TV eso ene ensem na e bani na efri obi nim akache ni na wo kire ma kira e kamnya koye se mfie bi atwamu ne bosom ne enna bi atwamu no na owo nsofofo e hye na se beye 7 to 2 yeko Accra branch and be 15 yeko Tema branch be 10 na ene de weyi woni na edit weyi woni na ede free wa say yeko Tema branch e benya sofo ba kope yeko Accra branch e benya sofo ba kope ni na ene se e kam yakoye sofo bi no so be hye won ase a eya na wode won dadwini na ne won ha ni na abeto so na wo tire ma kam yakoye se month bia na abosom bia no was spending over 1.2 million efas of course upon sorry a was so ohwe won edidiem na chese sofo ketwa sofo we beje sofo we beje but ohwa tani na kam yakoye se omo ai na I say de bia sofo ma miskantino I was saying and I was said to be a because me kwa menyeska na so na ohwa emwa ene nti wa mo na we jom kwan woni na no wokopa adwuma bi e de wo kɔ de wo tufo wo kɔ no kɔpɛ pa bi bɔ wo kɔ no kɔpɛ adwuma bi bɔ pa obra no enkosi wiye wo de sɛ wo so pɛ ministry akɔ na kɔte wa asɔre untimi hye masia enkosi sɛ Yesu Kristo ebeba ebusia bɛkɔ ne akotie reverend obi nim e de aba na so ansa na menka wo sɛ Ayekwa University Foundation ana de dwuma asomasna me de dwuma de ebesomo e wa attention TV so ne number ane 0548302985 Why are we first we nya you? Why are one first we nya o? The nyan say uwo sika no. But ni ni echire no. E da ye nya ye nim e twen yen e wo junction ne so. Ade de ye fair. Na waka say ye fair. Obi nso ya ade a waka chen say wa ya ade. Tracey Boakye. Why they know? Why are nice? And why a nice fan? Why a nice fan? Asemo. Congratulations, Tracey Boakye. Meaning so competitors baby. Inti de bia person be chromo. Inti guswa chromo sa. Na atamfo ehu ehi pa. Uni bianka omo beka. Wenye bi nso a omo ka. Inti sister, disikano manindi ensu fe Tracey Boakye me si disikano na ensu fe batemo Tracey Boakye kaise odwade asibulanga bara toto Tracey kaise enije eni asabi na asi bulanga esa wo ni nya eye camouflage because me hu there asibulanga ni aje and osa obubu ni mu bibi today I'm happy for you bulanga obuwa you are not happy for her bibi today I mean my worry my TV scarf wa benyi ena benyi no we jabe matrimonial bed adinti obi nso enye bi Tracey ade na ekọ so nyaa no anya asibulanga de because one man asibulanga the shock of her life me hu se asibulanga pese oye bibia na o feel say ni ni ajema Tracey Boakye is a very smart girl. Why are they? Congratulations to you and your new husband. Na bolanga de so benyo bit is a broke up biom de and they just say full blanket na broke up no e woni demo somewhere sonica bara asibolanga bara
We was the catcher of bara. We a man can wait in a tea, Timmy to be. I will go to Kanama Musica. Mapamu bara. Disappointed of whiskey, bara. Me fa won't come here, man, come here, bara. Jesus, second Jesus, what's all my feet, bara. Compound house, bara. Osepacha kola fufu bini bara. Wonderful, no, I have a pattern, bara. We are dear, Nadia Tracey Boakye. We all my women, one power down for me, and open my down for. Quite in America. It's not true. The mafia gang. We representing. The mafia gang. Representing. The mafia gang. Represent. The mafia gang. Represent. The yeah. The biggest gang. Yeah, no. Yeah, you're stronger than the political party who is in power. And even stronger than East Legon. And strong. Executive. Now, but we are stronger than the opposition party too. Hey. The mafia gang. It pain you. It's a pain you. You're bleeding. Thank you. On behalf of myself, Diamond and Tracey, Obia Manager. Papa Tracey, Nana Tonardo so be too for camera. A bit to the year. Obi too for Nana Tonardo there. Oya there, nyambe boy no. O wa dwen pa ni nim there. Obi too for camera. A foot to the year. Papa e wo mu no fa banyansafo ebu be yan kana sam. Won na nim de ntia onua ba wa be hira wo be kan kranhye sam. Wa be pagya wo babo wa baso. Oso wani munyam wo bibia na be hira wo. Enti no fa na futu sam no wate. Na se nyame aye wadoye ya bibia wi asundwem ya. Atamfo a hyehyɛ ya amam ya. Yomu hwehwɛ ye nyina amam a wosoro akasa yi. Maudin no kwada din sade ya wo ye na wo so won kasa bi mo no ro ho asidin na wale de ye nmunyam ye nipa nyina na nya obi me ye wale no be mesinta wie sei se mo awie yi afi na mo kwato mo pan kodi mo hu ditro fi se mo twempra cha ya ansa na mo wale mo num mo gro swag na nsa e ti akra America na se kokro no na fa ni die mma no na bunu na di ni se na etie bia kana bata wo ho na ewiase no be menya ye obenya ye ena awale ya no kra ye kwa no kra de first no ya na ye ma na ye kwa awale pa eso wasoro akasa ma na mema nyina omtimi kobi abusia ha ana ne de nsensem ni na ebesie das yakra